Okay. Hello guys, my name is Christine. Tugiye gukina umukino witwa Kiss or DISS. Muze twifatanye kandi turabakunda. Hello guys, my name is Fofo. Nanjye ndi muri uyu mukino Kiss or DISS. Tugiye kubakora akantu ka danje. Yeah, hello guys, my name is Derek. Stay tuned, turi mu mukino Kiss or DISS. Niga yanjye ndagira ngo utuzure ibintu tugiye gukora hano. Hari abana, hari abaji bameze go. Ngenda cyari Derek, we tuza gato tukwereka ibintu byita gwe. Stay tuned on day to day. Nitwa DJ Mbaya. Tugiye kubakubitira akantu kuri uyu mukino witwa Kiss or DISS. Ubu tugiye kuba akantu ka show fresh ku byana biri ahangaha none ni hatari. Amazina ni Pamela. Tugiye gukurikirana umukino witwa Kiss or DISS. Harimo ibyana bizi gutanga imibushe fresh. Turagusaba ko ukurikirana day to day, ugakora subscribe. Dukurikirane twibanire tujye show. Hello guys, my name is Alliance. Nanjye mba muri umukino wa Kiss or DISS. Muri tayari tubatama akantu ka danje. Yes, this is Monday. Uyu munsi twabazaniye ibintu bimeze gute. Ni wa mukino wanyu mwari mutegereze tumaze iminsi tubatamaga publicité kameze ukuntu. Nge rero nyita Ask Mevin cyangwa nyite Franco. Ibyo ushaka kujya jya ubinyita nta kibazo binteye. Nta soni binteye ku izina n'iryanjye. So rero no munsi twabazaniye umukino wa wundi bawita Kiss or DISS. We can like, share, subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ibiganiro cyangwa se no mukino ujye bageraho gatanu ku kandi. Ikintu kizatuma tuhagarika ni ikintu kimwe gusa. Ntago mujya mwubahiriza amategeko murareba ariko ntago mukanda like na subscribe cyangwa se mukore n'agashanga abantu inshuti zanyu bamenye ibi bintu tugiye kubatamo. Uyu munsi twabazaniye impande ebyiri. Nta mpamvu yo kubicisha amatsiko nge muranzi banyita byose. Ntago ushatse kuvuga ngo roki kimomo kuko ibyo nibimureba ngibi n'ibyanjye nge banyita Ask Mavin byose. Nuvuga ngo rero no munsi twabazaniye impande ebyiri. Ni umukobwa n'umuhungu. Uruhande rw'abakobwa n'uruhande rw'abahungu. Uribaza rero ngo hagiye kuba ikirere. Ubwiye abahungu n'abakobwa bagiye guhura n'ibindi bintu by'ibitangaza. Si byose. Nuvuga ngo turabizi neza ntaga abakobwa n'abahungu bahuje igitsina iyo bagiye guhura ubwo nyine bari bya bindi dusanzwe tutazi. Ni Kiss or DISS man, kandi like, share, subscribe kuri YouTube channel yacu. Kugira ngo tujye tukomeza tubane Monday to Monday. Yes, reka mbashimire mwese abakunzi ba day to day, mbashishikariza umukino ugiye kujya ucaho kuri day to day uyobowe na Derek witwa Kiss or DISS. Nanjye nzajya mbambari, stay tuned. Iyo nitwa Sobore Training urikirana umukino uca kuri YouTube channel ya Day to Day TV witwa Kiss or DISS. Umukino mwiza cyane uryoshye ukorwa na Derek. Buri wa mbere uba wabaye uploaded kuri Day to Day. Let's get it. Kiss or DISS. Yeah man, it's your boy Ask Mevin. I'm back again today. Tugiye gutangira umukino wacu bita Kiss or DISS. Yeah man. Hello baby girl. Hello. Ndabona imeze neza kucyana gifite nyashi. Yego. Nyashi? Biragaragara. Okay, ngaho nyiherekereza hano tujye kureba akantu kameze ukuntu. Kiss or DISS? A kiss. Do it. Yeah. Come on. Wagwan. Kiss or DISS? Okay, do it. Mbajyezaho man. Yo. Kiss or DISS? Sis. Okay, do it. Hello baby girl. Hello. Meze neza. Okay, cyana giseka neza. Wakibonye cyana gifite ndaba mbivuga handi. Wamerekeza hano. Nta kibazo. Okay, let's go. It's okay. Kiss or DISS? DISS. Nago itepe kubera iki? Yo. Okay, let's go. Kiss or DISS? DISS. Igitayi ntabwo gikunda. Ntabwo ukunda itaye nk'izi ngizi. Ni dorpuci. Dorpuci. Okay, let's go. Kiss or DISS?
Chris. Okay, do it. Okay. Cyana bimeze bite? Imizi fresh. Meze neza. Meze bon. Ndabona ukeye cyane gifite. Okay, let's go. Ushobora kumerekeza hano. Okay. Kiss or this? This. Why? Ari guhumura nabi. Okay. Kiss or this? Kiss. Okay, do it. Okay. Kiss or this? Kiss. Okay, do it. Shishi baby, meze bite? Meze bite baby? Ni sawa. Umeze neza? Meze fresh. Urakomeye? Yego. Urakeye? Merci. Okay, wamerekeza hano se? Nta kibazo. Icyo bigutwaye? Nta kibazo. Okay, let's go. Okay, kiss all this? This. Why? Cyangwa type yanjye. Ntabwo type ya gute? Ntabwo type ya gute? Aya, tubwira uburyo atari type yawe. Njye ndabona atari type yanjye gusa. Ni iki kiba afite? Iki kiba afite gituma ataba type yawe? Nta na kimwe ariko ntabwo ari type yawe. Okay, let's go. Kiss all this? This. Okay, why? Ntabwo nkunda iyi taye. Kiss all this? Okay, do it. Okay. Hello baby Nyash. Hello. How was too? I'm fine. Okay. Wamerekeza hano. Tubitwaye. Okay, let's go. Kiss or this? Kiss. Okay, do it. Okay. Urumva uri guhumeka? Ego. Okay. Kiss or this? Kiss. Okay, do it. Okay, let's go. Sana ewa ni wanes. Okay, kiss all this. This. Why? Unesi waangamizi. Eh? Kile kikote unesi waangamizi. Yes, madam, my boy, my bubu, my gote, my pote na nongete. Uyu munsi ni Kiss all this ni kuri day to day honyine gusa. Televiziyo imwe rukumbi wakurikiraho imikino imeze nk'ingi ukisekera ukameneka imbavu. Jemme tuvuye ku gice cy'abakobwa ubu tugiye ku gice cy'iki cy'abahungu. Yari Ask Mavin, reka dutangire n'umukino wacu kuri Kiss all this kuri day to day. Turi kumwe? Niba rero turi kumwe kanda like, share, subscribe kuri day to day kugira ngo ibintu bigomeze biri kugenda biri good. Okay, let's go. Hi gay. Ni fete man. Okay, let's go. Igisore bimeze neza. Ukomeje kurya amadisi cyane. Nawe reka turi abantu ugiye gukubita amakisi cyangwa batema amadisi. Umva ndaje Okay, ngaho merekeza hano mwereka akantu wikorera. Okay.
Kiss or DISS? DISS Okay, why? kabisa ndabona uyu musista afite ibintu byinshi cyane bitari byiza. Nkibihe tubwire. Nta kibona afite. Aya mani yose mani wayakoze wumva ameze neza. Kare. Ushobora kubona ngana gutyo ariko ewana atajegera. Bitwereke ko atajegera. Wagira ngo ni igitafari. Okay, let's go. Meze neza. Shameze neza cyane kabisa. Ndahumeka cyane. Kumutima uri gutera inshuro miliyoni mu isegonda. Wapi? Kiss or DISS? Kiss. Okay, do it. Si umunsi nagashya gusohoka kandi subscribe dukomeze twigendanire fresh. Igihungu kabisa. Igihungu ko mbona ugisubwa ugeze kuno mbebi. Turacyakomeje. Okay, Kiss or DISS? Hindukira. Nazano mu kibuga neza yikarage tumubone face. Egera ku mpande tugera ku mpande gayikarage turebe. Ewana kako nagapome kabisa. Say me Kiss or DISS? Kiss. Okay, do it. Oh maniga. Okay. Cyane uri kukibona ute? Iki cyana se. Ewana. Ndabona DISS. DISS. Why? Asokoza nabi. Asokoza nabi koko. Yeah. Yo. Okay. Twagiye. Kiss or DISS? Kiss. Okay, do it. Okay. Yeah. Hello guys. Hello guys. How was morning? Kabisa good. Okay, wanyerekereza hano? Nta kibazo kabisa. Okay, let's go. Kiss or DISS? DISS. Why? Ntago njya nkunda ababebe bameze uko nguko man. Ameze ute? Hindukira ariko ndebe man n'ubundi se. Kugira ngo hari ikintu ashyizemo ariko niba adafite nyasa ajya kwambara. Gutyo kabisa. Happy kabisa. Happy man. Okay, make subscribe to this channel. Okay, let's go. Kiss or DISS? Okay, DISS. Why? Ntago njya nkunda umukobwa unsumba. Okay. Kiss or DISS? Yes. Okay, make it. Kubita kuri nyashi turebe nyine niba. My God. Okay, Kiss or DISS? DISS kabisa. Wait. Nawe naze nege igera. Araburi. Ntago inota njya nyifana. Okay. Okay, Kiss or DISS? Turacyakomeza. Kiss or DISS? Umukobwa wambaye akantu keza cyane. Shaka bis. Data we. Afite igisa. Kora ku mabuno tuye niba ari fresh. Yose se. Ntagara neza. Saze mu kibuga fresh. Zenguruka agaragu. Cameraman arabibona se. Kubita ku ibuno turebe. Kuri ariko kuri tagedeye. Ariko rirakomeyemo. Data we. Ubu rirakomeye rino. Wagira ngo ajya aterera imisozi. Nibyo. Ariko nareba Kiss man. Imeze biti igihungu. Mureshe maniga. Umeze fresh. Ewana wagwa. Hagati ya Satani n'Imana urashima nde? Zaterwa n'urubanza azajyamo ahantu urwo nzatsinda. Bivuze ngo uracyari gutya. Ewana Imana iranshaka, Satani aranshaka. Aka gahande ni Satani aka ni Imana. Okay, let's go. Tumerekeza ahantu twigende. Kiss or DISS? Maniga. DISS. Why? Nta kibuno do.
karakomeye wagira ngo ni ryabuye rya nyundo abafundi bakoresha bamena amabuye bagiye nibyo ntabwo uri kubona ko afite inyoni. Okay, let's go. none utangiye guhumeka insigane bro. hano hantu birasaba imbaraga tu. Kiss or DISS? DISS. Why? Ni muremure wajyangana n'ipironi ryo mu misozi wala. Nibyo ajyaniye amapironi yo mu gihugu kimwe cyane na kabiri. Rwabugiri. Kwa Bwabuguru. Let's go. Kiss or DISS? Ayo size yanjye. Okay. Kiss or DISS? Kiss. Do it. Ameze fresh. Amba numva ari fresh. Dore hano. Yes. Okay, let's go. Kiss or DISS? Umuntu agomba no kumanza akareba neza. Check nta kibazo. None wazi checking iki cyane urabona hari ukuntu umuntu ajya nko guhaha akabanza akareba neza mu isoko ryose akazenguruka akareba yuko inyanya agiye guhaha zifite amazi zirava umusozi. Hano iyo ujya guhaha nk'urunyanya ugasanga rwarumye. Ugasanga ni urunyanya rwahegeye. Okay, ba checking ntaribi. Baruhinze ahantu hegereye amazi makeya. Kabisa. Man, you can like and share, subscribe, man. Ibintu ni wane. Kiss or DISS? Kiss. Okay, do it. Okay, do it. Fresh. Chimuhe. Okay, let's go. Kiss or DISS? I'm shaking. Ari ukuntu umuntu aba afite nk'urutoki ugasanga insina zimwe ni ndende izindi ngufi ya sasa. Checking. Zose zirakora aho ziri ibitoki bingana bro. Noneho hari ukuntu usanga reba nk'ubu ngo ntabwo biringaniye. Jyamo neza turebe ko biringaniye. Igira hino turebe ko biringaniye. Birajyamo. Kiss or DISS? Kiss. Okay, ngaho bitwereke rero. Yes my people, yari Kiss or DISS kuri day to day. We kanda like, share, subscribe. Tujye dukomeza twibanire gatanu kandi. My girls, my girl, my beauty, my bubu, my madame, mademoiselle. Kanda like, share, subscribe kuri day to day.